Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat aday yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahi ito yung programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat. Ti pagkasalitaan ni Lirio nga napoluan ti agsapsapol ken ti masapsapol. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi taagar arubos manen dagiti luluwak. Bayat nga matmatak manen tiladawan nga ented kanyak dedi mama. Talo nga aldaw, sakbay nga nagsatan iti angis. Huwain manong, nagsangsangit akmanen, namang matmatbak iti ladawan na. Nakapinpintas ni mama iti daytoy nga ladawan. Nakamaymayat ti isem na kaslasaan nga matay isuna. Idinto ta naisem met ti gwapo nga lalaki nga kaduwa na itiladawan nga nangarakop ken kuana. Nasigon kini mama manunemi ket daytoy kano a lalaki tinabayagen nga damdamagek ken sapsapulek nga amak. Ti lalaki ti picture nga kinapicture dedi mama. Isu ti damdamagek ken sapsapulek nga amak. No kaano pa'y manong naming nga impakitan ni mama tiladawan ti amak. No kaano pa'y nga imbilin na mapangko sa pulen ni papa. Kaya di sumeten ti panakapukaw ko ken ni mama. Kaya tinarakop ko manen tiladawan. Inyarakop ko tiladawan iti bagik ket adadan ti panagsangit ko manong nami. Nadyang napupuutan ng masadeg ni Lolo Iban kaniya. Sang-sangit ka manen, Lirio apak. Kano nga tayak, nga maibus dikit ni Lolo apak. Lolo, aging ka nga si bibiyagak. Kahit dinto pulos maibus dikit ni Lolo ak. Kita niya namin deta ayak, nga buy-buya ha? Kanya ngamin deta buy-buya bitay. Nga iso ti arakop mo iti bagem. Tiladawan di mama. Nga kadwa na ti Jack penakit-kita nga amak. Ni papangkulol. Ay, amom. Lirio po. Managilimit gamin unay di mamang mo. Ano ti ketso nga sa lolo? Hindi, agbasbasa pa ilaeg. Iti kuleyo. Awad ti abumi di kada di lulam nga boyfriend na. Ta sanggay bagami ngamin ken kuana ide. Nga sampay lang nga makinubnubyo. Idi ko na kita agsikog beten. Sikog na kameten di mamang mo. Nalimad nga nakinubyo. Kasta ka di lolo. Ewan. Nga idi na magim no asin no ti ama ti sikog na. Hay sos. Di na pulos imbaga ka na kami. Niladawan, katawan timpakita na. Kat impas ngayinak ni mama, nga awan ti amak, nga may saka bastarda, lulo. Agam di mi pulos, ginura ni mamang mo, apo. Inawat mi dahi nga nagbanagan na. Intultuloy mi nga inayat isuna. Ken inayat da kamayat nga anak na. Nga apo ko mi. Kat iti adan puot ko, lolo. Rinogyak mantin nga dinamag kini mama no sino ti papangko. Ket hanya ti kinunan ni ken kani mamagmaw. Awan kanun tanabayag kanun nga natay. Ididamagik no adaladawon na ken kuana. Awan ko na namat ma lolo.
Iti damagik no sa dinut ayan ti tanem na. Ako moment ti may bagana no sa dinut ayan ti tanem ti amak ng bagana nga natayin lolo. Talaga kakasta managilimed. Ngim iti dandanin matay ni mamang mo gapo iti sakit na nga breast cancer. Inted nanday tangaladawan kasta. Uwan lolo. Gerald kano tinagan ti amak. Taga Baguio City. Nga iso itatirad-tak nga mapantuntunin lolo. Inaksapulan ti amak. Anya! Kasapulan ti amam. Ingkay di Baguio. Katsadya ti pangsapulan keng kuana. Ay na, delikado Lirio apok. Saan ka lakid di nga palubusan? Aman, talaga nga saan ka palubusan? Iti kasto nga edad mo, karedradwar mo ti high school, kalbasan na, agpabagyo ka. Ay na, madandana ka naktulakin de. Ngayon saan kong impangag ni Lolo Manong Nemi? Nagrubwatak iti kapikatan na. Ngayon kaskas di nga igawid nak ni Lolo Iban. Karedradwar mo lang ti high school. Kalbasan na, kat mapangka iti lugar nga di mo painapnapanan. Kasanun na dadakis ka mapasamak kang ka. Iliryo apo. Manangaasin na po Diyos, Lolo. Patsyak. Nasan nakbaybayan na po Diyos. Ay, man niya ngamin, ti planom, kasano ti aramidem. At textmate ko nga taga Baguio, Lolo. Nagtulagan mi, nakapagtulag kami. Sa batin na kiti terminal ti bus. Agdagusak to pa lang ti balayda. Kahit nunaskan nga sumrekak iti trabaho, kahit aramidak. Tapno sa anak nga makadisturbo na iti pamilya ti kayem ko. Nagtrabaho ka sa jay. Kinadya ko mga ortiser kam nga trabaho. Ado, Lolo, tulungan nak ti kayem ko. Kasano nga rin, di ba nagsapol mo kay di papang mo? Agdama ka. Awan tinarigat. Iti asinuman nga kalikagong unay, Lolo. Ay, apo, sapo, no kumalat na mabalin na po. Kat saan ka kalat nga parubusan? Saan ka lakuman nga umad-adayo? Adda akbet dito nga kaduam. Lolo? Rekas ka sa nulain, kaya matulungan ka iti panagbasa mi ti kolehiyo. Ituloy mo tagbasa hanggang mapapanin sa niya Bagyo. May salaing, ti kang runahan nga rason. No pa nga sa pulik ti amak, Lolo. Karbay nga ti mga sapul keng kuana. Saan ka di? Ta hindi pa ila ubingak, akayat ko makita. Nga da kumamit nga awagak iti papa. Ada kumamit ama, nga ipatig ko, ken mga ipatigmet ka diyan. Ken, iso ti inururay ko, wano, iso ti inyo na yung unay ni mama, kaniyak, sakbay nga nagsatan iti angis, Lolo. Kasta, umundolo. Inyo na yung unay ni mama, nga sa pulik ni papa. Tani papa, ket rumbeng lahing nga isuna ti mangituloy, iti saan nga maipay kaniyak, dedi mama. Iso nga sa pulik, ni Papa, Lolo. Sa pulik. Ay, saan ka karutin nga igawid na po? Tauray no igawid ka, kit di mo matkayat, di pa igawid. Pabalon ko keng ka di bendisyon ko. Ken tinakarayon ko nga panang ikarkarara kiti Diyos. Asapay ko ma, tagbalagi ka, iti panggap mo apo. Sapay ko ma. Nagpabagyo ak nga rod Manong Nemi ket naging narakop kami kini Lolo iditas sumunga den tibas apagluganak nga sumangat iti bagyo. Ket manipod iti Rosario La Union simangat kami ti siyudad dagiti Salen. Nalagsak kami kini Gina nga textmate ko, tigayem ko, nga naging narakop, idagkita kami iti personal Manong. Nagtarusak ngay muna iti balayda, ket naragsakmet ni tatang kininanang na,
agraman digiti duwa kabsat na lalaki nga nang sarabo kaniya. Kanimpeksak tinalaos sa panagyaman ko kadakwada, Manong Newi. Thank you, tata, nana, iti panang pasangbayo kaniya. Ket no masarakak tun ni papa, ket no anyan tuman ti banagik kang kuana, di kayo tumalipatan, agsupapakak to kada kayo. Nawantan yaman na wala sanggo. Tinapatag ket tadda ka dito, ket naset ka sa saad mo, ket natulungan da ka. Yan yaman na problema. Nagyaman na, tata. Wain, kita mo, pagrabe kami, titumulong itipada mga tao. Tumulong da kano, nga mang sapul kini papangkumano, imbaga na pa. Sa da imbaga, ang karkararag da nga sapul kuma, tayo ti mabiit kita, agsabat tun ti dalan mi nga gama. Sapay kuma. Insarag nak di Gina ka servidora iti may sa nga gagangay lang karinterya manong. Ngem naganar, taayo yang di taxi driver nga mang gusto ti sinanglaw nga luto iti vegan. Taga-vegan ngamin taking ko ka manong, kaya may dito bagyo. Kaya atut mang gusto ti sinanglaw nga luto ti vegan. Kaya damok pala, tagsaludsod ka kiti customer no amuda ni Gerald Sacramento. Uwan manong. No, dagundaway ko, nagiti customer iti karinterya, damagi kadakwada no adam amuda nga Gerald Sacramento. Ket addan nakaibaga kadakwada nga amuda manong. Padada kanu nga taxi driver. Ken adda kanu ken addamet agpuna nga isuda kanu aking kuko ti adu nga taxi ti Baguio. Agpeso ka di, sir? Wen. Isudan mo ka? Nga Gerald Sacramento. Isuda ti kagrunan nga king kuko ti adu nga taxi dito i Baguio. Amumuyo? Nagsayatin no kasta. No makita ko may sunat, sir, mabaling ka din nga awisan nyo isuna dito eh. Kahit ko mama mo, kahit ko makita isuna. Sige. Baam ta no makita to ni Gerald. Ibagak to. Nga damang sapsabol kang kuwana. Ay, masalutsot ko man. Asin no kakamin kang kuwana. Kapinanong. Sana ka nakauni manong hindi na maganda na asin no kang kuwana. Diya ka mo tibagak tanabiglaak. Ibagak na putot na. Ngayon baka no, adan to dakil nga tubeng ti amin. No kastang ibagak. Ang mga no at asawa na. Kat maamon di asawa na. Ang dagay putot na itiruar. Kaya yung kadeng ko manong naming nga nagulbutak. Ako sir. Uncle ko iso na. Ay, uncle mo. Kabsat na di mamangko. Hindi matay ni mamangko. Imbaunak dito. Tapos sa pulik ni uncle ko. Kasta. Iso nga nakamangisitak. Nabit pa nga natay ni mamangko. Kaya ka nung kabsat na dito'y Bagyo. Na isot umay ko sa pulen. Kabsat mo gaya maya. Di mayat naman sa pulam. Kita bak nang isuna. Ket inururay ko manong nemi ti panagsabat ti dalan mi nga gama. Mamano di kiti customer. Idi taad dalalaki nga simrek asyak tinakaiturungan ti matang na. Kaniti pa nakakita kang kuana nabigbig ko nga dagos nga kaingingas na ti adday tiladawan akaduwa ni mama. Diyos ko, iso'y dahito'y ka din ti amak. Isungatan? Ngem, apik kasla ubing met pa tilangana. Uno kapsat ko nga ta, iti amak. Ti maod adagos ti gagar iti kaongak. Simken nga dagos ti iliw ko iti ama. Anak nga mawaw iti pamateg ti maysa nga ama. Iti adun nga tawen tinapalabas. Saan lat nga agsina dagiti matami bayat nga sumsumrek ket
sabatik mat isuna tapno dumagik no anyat order na. Anat order you, sir? May saman nga order nga sinanglaw bigan, ading. Ading no balasan ko. Manungat tawon mo. Karadro-dro ka lang iti high school, sir. Running to 17. Kadsi ka, sir. 35 ko pa lang. Ngayon kasla di madlaw niya. Kasla 25 ko. Di gawin, sir? Di gawin, ading ko. Nalapsat. Palikero. Ngayon po ti kunana. Ubing tila nga na ititawan na nga 35. Isugarumbing laing nga ading ko na kanya. Saan samit nga isuday ito ni Papango. Kaing ingas na lang. Ada ka dirukit tiropak, ading? Guwapo ka ngamin, sir. Lirio tanagan ko. Siyakmet ni Jerry. Jerry? Yun, Jerry mo tinagan ko, ading. Jerry Sakarmo. Jerry Sakarmo? Jerry Sakarmo. Yun, abay, damo mo nga Jerry Sakarmo? Awan, sir. Sige, manong agtuko ka ta. Inak mga ti order mo. Mabitlaing. Sige. Sige lang, ading. Ading Lirio. Tanangin mo lang, ha? Diyak maggumangganat. Nadismaya tiriknak manong nemi saan nga iso ni Papangko. Yam apay. Nga ti pangrugyan tinagan kinapilyado da, kanagpadpada da. Wano nagalyas kadilaing da ito nga lalaki. Ngim gwapo ha. Krasak natin kang kwa na. San samit nga ama ti masarakak ti bagyo. Baka makasarak samit tin iti hagbaling nga boyfriend ko. Ket ni 17 years old ko pa laing. Manong na yun. Numanen agsabat dagiti matami kini Jerry manonemi umisem ket umisem akmet. Ket gapota isula ti customer mi iti dayta nga oras nakitugawak iti lamisan na. Ket nagsasalita kami bayat amang mga nisuna. Wow. Kanayo nak dito idi ha. Naimas ti sinanglaw bigan na luto da. Idi ta nagsabalin ti rutak. Sa ano kong may pahiditoy. Ta medyo adayo iti rutak. Apay nga ganda ka dito ita manong. Nagparik namin kanyak nga da napintas nga kaduada. Ket pudno, di nagparik na kanyak. Napintas ka, Lirio. Ha? May bagay launay. Tinagan mo nga, Lirio. Kaya rigam ti may sa nga bakukrad nga sabong. Nga orelag nga di wara ti banglom. Banglong ara-aran di kita limbubuyo kakaskat niya. Bulero ka matga talaga manong Cherry. Kasta siguro panangal alam ka na gini babae di. Hindi agbasbasa ka pa ilang iti kalit sa niya. Ape nga mo. Ha? Ape nga mo. Hindi agbasbasa iti kalit ka talagang nasadig kanyak na gini babae. Amo ka. Nga ora ita at na asawa mo. Ado pa lang na kiti malukoy mo ang babae. Nang runa ka nagitikas kanyak nga apakukrad na sabong ako nam. Taapay. Naaloko ka din na tapusom? Medyo huwag. Ha? Huwag. Anong huwag? Alam anong Jenny ka ha? Nalukoy mo na naloko ka din na tapusom? Medyo ko na huwag. Anong huwag? Huwag mong bolero ka talaga. Huwag mong pigilin. Bolero ka talaga, manang Jerry. Kung nagtupay nga mingket, nga nagasatak ito ito nga daw na maamu ka, Lirio. Nagasatak unay, ito ito nga daw. Gabot na nagsabat ti dalat ta. Allah. Abay.
At agad mangiparit, no arman ka. Maragsakanak nga saan manong nemi maragsakanak kunak tanakasara kakitikas ni Jerry Abulero. Magusto ti style na manong. Ngayon malidayanak met, tasaan met nga iso, tikang runan nga rantak, dito'y Bagyo. Juan manong, intun ka ano nga tanga dumteng, dito'y ni Gerald Sacramento. Intun ka ano nga ta. Nakigtutak manong nemi di agring ti cellphone ko ket ni Jerry tutawag kaniyak. Nalimad gayam nga inala na kanigiti kakaduwak ti cellphone number ko. Kaya bagbaga na ket din manong. Ngayon ton day off ko. Ket umaynak to kano alaen tepas pasyernak dito Bagyo. Amangan kanu na awang kanupay ti pasyer ko. Manugot akmet manong nemi tapod no awampay ti pasyar ko. Kahit magagararak manin nga makakita, ken makasalita isuna. Kaya't kumanin nga mangyeg ti kinabulero na. Nagkuyog kami nga rod manong nemi. Uwain inawis na. Ngagkita kami ito day off ko. Tapos pasyar na. Diyak kumakayat ti sumurot manong. Ta estranghero isuna. Amangan ko na. No dadaka sa mapasama. Amangan ko na. No saan nga ama ti masarakak. Baka maipadak ka di mama nga masikogana. Nagkuyog kami nga rod manong nemi kay ni Jerry kahit ti taksi na nga mismo tinagluganan mi. Nakaragragsak kami. Kunam lano, agnobyo kami manong. Oy, maragsakan kabot mayat anak launay manong nemi ti style na kinabulero. Kas kamlag nobyo manong. Iti pa nagkuyog ni. Nakaragragsak kami. Imuna nga napang kami ti Borham Park. Nagkasakay kami ti Bilog. Wano bang kamanong pitumis is. Agtugaw ka lang. Ken kumpet ka. Mga no, mabatog ti bangka kita. Kuti ka lang kuti. Nagmayat, Kuya Jerry. Kastigayong daglogan ti bangka. Ano nga tano, Jerry latan di hawak mo kanya. No, isati ko ng Jerry. Di ka Jerry? Dumanon taging nga na sa Jabangir. Satan to agsubli. Satan tumanin nagsubli. Agsubli-subli. Naimas nagsubli-subli Allah. Baka no sa balik agsubli-subli natang ibagbagam. Bulero ka nga talaga, Jerry. Paspasak tagaod. Tapno makadanon tatan sa jay. Kaya ado pwede kitinaskin nga papananta. Ipasyar ka ka iti so amin nga napipintas nga pagpasyaran ito'y Bagyo. Kalbasan nga nagkalugang kami iti bangka, manong nemi na pang kami pa ay nagsakay iti kabalyo. Kaya iti panagkasakay mi manong adak iti likod na inarakop ko isuna. Nga dya ka mo nga inadawan noan niya ti marikriknak iti na yung nga panangarakop ko kini Jerry. Kasta, sige, arakupan na kakasta, nairot, tapatarek ti kabalyo. Nagmayat, Jerry. Nakamaymayat ka talaga, Jerry. Wow, nagmayat. Ya. As in manong naming nga nakaragragsak kami. Kat iti pa nagtaray ti kabalyo, iti pa nangarakok kakimkuha na manong maidugso-dugsol manong naming ti barukong ko, iti bukot na. Ken oray pa iti pusong ko manong naming naguyat.
Kadidi ag merienda kami ket subsubon na kidim. Ket pasubo akmet Oh, aga nga ka, tasubuan ka. Ay, san metan Jerry? Kababay metan Asino ako maubing? Subuan ka. Tapara ka niya. Kanipat patag ka unay-unay. Ha? I care for you. Taubing ka kuma? Naubing ka kuma, sikat ay anak ko. Ngay patpatig ko unay-unay. Anak? ag nangaak nga ro din, no anak ti pangilang kanyak, katsubon na, papa. Eto, kalkala ko na baga, di mas tingamin, baby. You are my baby. So, ang sabit nga anak, ti pangibilang kanyak. Sawari mo ti pananggitam kanyak, kasi kay, sabit nga anak, ti pangibilangan ti pagim kanyak, di ba? Ka-sweetheart. Bolero ka nga talaga. Kanora ini mangal daw kami kas kamla agnubyo. Ngaksinsin nubo. Ano kasta nga da istoryana apagkatawaak kat orek ko lakad delen ti bakrang na nga pasaray si patek ti abaga na nga pasaray mapaarako pakyang kuhana manong naming. Napan kami pa iti Mines View, iti Grotto, kalpasan na, ket nagtaros kami iti Camp John Hay. Simangat kami manong name iti nangato nga paset na iti ayan, iti nagbabaitan dagiti Raquel nga nalalayog na saleng wano aro. Wow! Nagmayat nga view. Kasladatan iti langit, sang kaniliri. Nagmayat nga peso, Jerry. Nagmayat ko nam. Ngam nagsanay kamit. Apay. Awan? Oh, come on. Oh, come on, Nerio. Nakaragsak ka ita. Kalpasan na ita. Nadatan dito'y naulimay. Kinapintas ka lugar. Naliday ka matan. Apay. Bakit? Why? Malakip ko na di mama. Iso ka dito pang panasam? When? Agduan to pa lang bulan, sipot pimusay. Iti sakit nga, breast cancer. Nagbayag nga nagrigat. Ininot nga imres ti bagina. Ado nga rigat na. Uy, sangang sangit. Kastagayam. Ket ni papang mo nga ron. Manuking agkapsat. Tagano ka kadi? Tagano ka? Ni papang mo. Manuking agkapsat ko na. May saka bastarda, Jerry. May nagbasa dito'y bagyo na di mama. Ket dito ka no, nga nasarakan na ti lalaki, nga nangitalkan na ti puso na, ti bagina, ti amin-amin na. Ngayon binaybayan na ni mama. No, naglukog na lalaki. No, sino man data? Hindi upi nga pa'y. Dinamag kun kini mama, no, sino, ti papangko. Kaya nasa dinot ayan na. Kaya di baga ni mamang mo. Ano magana? Ulit-ulitan na iti nga baga kaniyak nga natayan tinakasikog kang kuhana. Niladawan idikit awan timpakita na impakita ni mama kaniya. Ngam di naman maibagano sa dinot ayan titanam ti amat. Taga-ano ayan ni mamang mo? Taga-ano kayo? Rosario La Union. Rosario La Union? Apay, daga di amang mom sa Jerry? Adda. Ngayon ba no di mo amang mo? Ngayon da pa nagkakaingasan nyo. Asin no? Rebecca Simpliciano. May mesang eskwela tinagbasahan mi. Nagkarasyonan kami.
Isu na laing ta. Saan nga ta kami tinagkatuluyan? Manong nemi minat matak ni Jerry. Kung naktupay ngamin nga saan nga Jerry ti pudnunganagan na. Nagalyas isu na. Isumit lagayam nga nalagaan nga dagos tirik na kang kuha na ta isu ti sapsapulak nga ama. Ubing pa'y nga ama. Nadlaw ni Jerry, wano Gerald, manong nemi nga matmatak isu na. Ket makita na nga awanan ti luwa kadagiti matak. No di ket narangrangan. Nagrimaten digiti matak. Imisam meten manong Lirio. Agaman nagtasangkan ng sangit. Nga naragsakan. Sika ka din ni Gerald Sacramento? Amon ti pudnunganagan ko? Abay ganaskan nga agalyas ka. Kabsat mo ni Rebecca? Ni mamang kukunam gaya mantay. Kahit mo sawan, anak na ka ni Rebecca? Natayon ni Rebecca? Sa anak man nga nakasungbat manong nemi inapot ko kay ditirupa kadag sangitak manin. Anda manin sa nga mariknak iti kaon ka. San ka magsangit akas Lirio? Tijak maawatan ket kasano nga naganak ni Rebecca. Kasano nga naganak ni Rebecca? Kasano? Tadinak kayat nga bigbigan nga anak? Sa nakas na tikait ko sawen. Baka ko nakno, anda sa bali idi nga kayan ayat ni Rebecca. Sigun ken kuha na kit awan ti sa bali nga inayat na no saan? Asiksikalaeng. Sikat yung muna ken maudi nga ayat di mama. Kaya't nakadingasawen. Nga nagbunga na iti naudi. Nga panagkanaig mi. Ngam no saan nakakayat nga bigpigid nga anak. Saan ka nga pilitan? Ngam pacheck nga sikat ti adda iti ladawan nga ented ni mama. Sakbay nga nagsatan iti anges. Lirio. Manong nemi. Inuwar ko ti ladawan. Detoy. Ibagam no sikaw ano saan tinangarakop keng kuha na itiladawan niyo. Tsak namin pulos din namnaman Lirio. Ti amok ket awan na batik abin ikeng kuha na. Tsak amo. Tsak amo nga nagsikog ni Rebecca. Ket nan anayan nga mamati kanyak ni Gerald ni Papa manong nemi. Idi makita nan tiladawan da kani di mama. Ket inarakop nak ni Papa. Oh, Lirio anak. Kasla jak pay laing mamati nga dan anak ko kasken ka iti kadakkel na. Idi addan puot ko Papa. Ket sinapol kan. Talagang nga tsak amo nga daka. Tono amok kuma, sinapul ka lakid di. Tapno agserbihakan ka. Iso nga pakawanan na. Gapot ka adu nga nagkurkuranga ken ka. Apay ngamin nga binaybayam, dedi mama. Sinapul ko idi ni mamang mo. Ngam tsakon nakita. Kasi nga napasamag ti amin. Malaksid kini mamang mo. At dapay may isang anubyak idi, ni Jaylee. Ni Rebecca ti talagang ipatpatik ko. Ngam pinikot nak ni Jaylee. Biktima kay ti pikot, bak nang ni Jaylee. Iso nga naramid na ti amin na pamuspusan tapno da kami kay ni Jaylee ti nag-asawa. Nagkasar kami. Kahit naituloy ko matlayang ti panagbasak. Kastamit kang kuana. Nakaredwarak iti engineering.
Im namin adu nga tsak na karuwari ti board. Adu ti business da jelly. Taxi ti may sa business da. Nga da kami ita ti manage ka iti operate ka taxi da. Da kami kini jelly. Kasta gayam papa. Nabayag sakam na daan ti anak kini jelly. Dua itan ti anak mi. Puro lalaki. Ni Junior, 5 tawin na. Kaniya, Jordan, 2 pala tawin na. Papa, amangan no, agbalinak ang problema ita. Patsik nga dinak maawat ti pamilya. San laki di papa? Awan ti pagdanakam liryo anak. No sanda ka man nga maawat ti pamilya. Sa nga bale, basta tinasken ka na tuyak. Siyak nga amam, ti mangawat ken ka. Ipatpatek ka liryo anak. Ipatpatek ka unay-unay. Nasaraka kun ni papa manunemi jakbet la marikatan, buno na rikatan. Kadamok maragsakan ni mama ita, iti ayan na. Mangnamnamak meten nga tinakbaybayan ti amak. Nga iso ti mangisakad iti panagbasak. Kad awan dun sa pulagpay, intun makaradwarak kad maadaanak tinambintas ng trabaho. Intuloy ko nga ro tinagtrabaho ti karinderya manunemi kabayatan met nga aramiden ni papa ti amin nga napintas sa pamuspusan. No kasano nga maipudno na tinapalabas na iti pamilya na. Aging ka, iti may sa malem, dimteng ni papa nga kaduwa na ti asawa na. Agraman na kiti tuwang anak na. Good news anak. Kahit nakamakita ti asawa. Ni titam nga jelly. Kaya kiti tuwang anak mi. Dagiti kakapsat mo. Da junior kini Jordan. Agaman anak tita. Iti panangawat yung kanyak. Oh. Dagiti kakapsat mo ti mo na nga. Umaraar ken ka. Iti pa lang kaya na nga timandaan ti kapsat nga babae. Ti agbalin nga manang da. Imo na manong naming inarakop ko dagiti kakapsat ko. Sakam nag-inarakop kini Tita Jelly. Ket mariknak nga awan ti panagin ko na ti irut ti arakop na kanyak. Ket kunana. Ang atong palin terapa mi. Nga madaan ti babae nga anak. Da kami kini Gerald. Sika, tinagbaling nga anak mi nga babae. Kaya ikarikan ka, ikarimikan ka, nga ipainak tibagikan ka. Ha? Kaya ipaanak mo met tibagim kanya. Saan ka kalumiin nga mangawag kanya kiti mama. Siyak ti kasukat da di mamang mo. Agyaman tita. Mama ko nang maroon na. Agyaman mama. Manong nemi nakaragragsakak tinagbalagi ak nakasapul ti amak. Sa ala ka saan ko labas na nasapulan manong. Adapahin kasukat ti inak. Kadadapahin tuwa kakapsat ko. Kahit nakananawa pa yan manong nemi ti masakbayak. Nagpakada kiti pagtrabahowak. Sakmut lang na pan nagpakada. Iti pamilya ni Gina manong nemi. Kaya nagyamyaman nakadakwada. Ibaga kini papa manong nemi nga mamalimin tumot nga tulungan ni Gina, kanda kiti nag-anak kan kakapsat na. Uwin ko na naman. Nagkukuyog kami nga sang kapamilya kat napamiinala ni Lolo Ivan sa Rosario La Union, manong nemi, tapno makipag-na-admit ni Sidong mi, dito'y Baguio City. Ay na! Dito yaklatan na po. Sarsarong karan, daklatan ukuan. Lolo, saan nga mabalin? Narigat may mesa ng runakit na yung lumakay kayon. At nakarik ka di mama, nga di kay babayan. Iso nga sa mabaling nga sangking isurot, no sangking sumurot ka na kami. Ay, kasta ka de. Na, no kasta kit awanin di problema mapaw. No pay awanin di mamang mo,
ngam nakasarak ka matan ni nasarakan matan ni papang mo. Nga, ang tapayin kasukat ni mamang mo. Nga botem bilang nakamatan nga anak ni titam nga jelly. Uwan lolo. Hala, tawo na ka ron. No, talaga nga kayatak nga alaan. Ala kita, sumurtak nga ron ka na kaya. Napimpinas ti biyag sa bagyo kapatan na lamayas. Iti agdama manunemi agdaden nakam aminen kada papa ni Mama Jelly kan nikiti duwa kapsat ko agramameten kini lolo. Agbasbasa kiti agdama manunemi ket ni lolo tumultulong iti negosyo da papa. Wen, konforme met ati mabali nang itulong nangarunan no kasta nga da matarimaan nga taksi. Agyawat kadagiti kayat da nga mayawat. Wen, awanin ti sa pulik pahay ti Diyos, tanan siya at matlayangan ti kasasaad ko, ti kasasaad mi. Kat sapay kumata, kang kanamin na kami nga tartrabahin na po Diyos. Dito nga ron ti pakasalita, kadagyaman naklaunay, manong nemi ti anus mo nang ibasa. At sapay kumata, damat na itad ko nga lingliwa, pagsarmingan ti biyag, kadikadipadak nga nagbuya, more power to your program. Toy nga ron, agyaman nga pagayam mo, Lirio. Thank you, Lirio.